Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai ve kule me ni som le paruk sang ni som ni pali ania Manipur buaina po arai tuala namdang in nuk nok antam tual ni te poin na langa tin Myanmar lama po ZRM mi le sa CNA nan man te po ala thi lo thuwa ma nge in ron puang chuaka tin Russia ram in opnakal phung kan haveka thuthar eng mon ron nei vele boka in Israel le Hamas in beina kalmek chungchanga po thuthar a le reng boka tuntu ma chuan heng lampang thuthar te kan ngai thadona chumi ma chuan he thil hi in clear masalok te ang mamo te thei ania kan tangkai pui don e mai CMS Holidays UK Group Tour CMS Holidays tuan October thahian UK Group Tour England Wales Scotland Ireland ramte tlo turing group tour kan wat sai don itlo tur mun le khopuite London khopuya mun lar tak Buckingham Palace Westminster Abbey Tower Bridge Thames River Cruise te baka EPL Club Stadium te tlo ani ang Manchester le Liverpool khopuya te tour nei ani anga hengba ka hian Cardiff Edinburgh Belfast le Dublin khopuite fan ani bokang seat tamlo booking ron tirang ro le CMS Holidays contact 9436353101 8794631467 National Socialist Council of Nagaland NSCN chuan India Security Force te chu Myanmar a Meitei Revolutionary Group telaka indona nei tura kuki fiak pol te tran puya apua he thu chu hi the Hinduin National Investigation Agency NIA in charge sheet a thelu a report nu nikhatna ti chu ania heta hian Central Agency chuan Union Nena Frame Agreement ziak tu Naga Outfit NSCNIMA China Myanmar module ani thuwa soi sarkarin kumsang hi sompanga khan Prime Minister Narendra Modi ma namin kara buaina ti punlun le state boruak ti chaturin Manipura Meitei Pol pahni chu dan pona annola alu chilani anti meni thum sang hi somni pathuma state chunga tribal kuki zomi tele Meitei tamjok te in kara namin kara buaina chuaka hian ni jani somni pakhat anthi to ani NSCN chuan go nena in ka hai thuthung ziak tu le kumsomni pasari kalta chunga politics lama in biak na nei to NSCN laka India sarkarin propaganda war akal pui chung a sensitive leni ati Indian Security Force te chuan Myanmar Meitei Revolutionary Group te laka indona nei turin KNA B Kuki National Army Bangladesh nena logistic le material support ati zawani tin na pu'a security force te chuan Manipura Tengnopal district a thok kuki firfiak pol te chu Myanmar alua Meitei Revolutionary Group te nena in ka po an phal sak nin na soiboka Indian Security Force te che dana hian rin hlel tura lawa kuki te hi naga te laka thisen chuak in remlong na siam turin sipai angin nan panga kuki firfiak pol te chu logistic support zong an pevekani antibokani heta tanga lang chiang tak chu isan lama po toy te kan ngai thato a hei kan unau te Meitei hawina anti buai chungchanga hian naga nam te po engemo chen enroll na an nei veni in alangta a an mani ami pui mi mir hi telem lo ma se NSCN IM te ro thuk takin an lo in rol vereng ti akhiata an ni hi Meitei hellam hi an on zok ti hemia tang po hian chiang takin a riat the ani Myanmar lam thu thar ngai tha ang Chinland ram Chin State Tadim Township Dalkhai Kholhuya April ni thum khan CNA te chung ZRA in konglaka an lo lam bun an ambu sa ZRA sipai sut lam khai chu CNA lam chuan an manta ni ZRA sipai sut lam khai chu afin fiana lovin social media me ni somle pali khan thi angin nan post na salemaya ZRA sipai sut lam khai chuan a thi lo thu le hetia dot manga social media a thi anga an the dara wang hian poyati hle a CNA kema nungdama aum thu le mangai taka eile in pein adam lo na po thatak le duat taka an en call thu Chinland Information Center kaltlangin ama nge hian aron puang chuakani khonum tung Burmese star landanin me ni somle paruka tonjanga sipai te chu CNA le athui hruaiten an kap tran ti asoya salai thet nin chuan SSC sipai ke man kap trana ZRA kap an ni lo ti asoya
bombar mangin trumthum bom thlak an nia an him hlawani tonjang bom tu hi A5 bombar niin minkin chungzona po magwe pana athok lai an huani Myanmar atanga Mizoram ara tlan te chin chiana turbik biometric enrollment portal siamani to thule ataka an kalpui thuai don thu chief minister pulal du oma chuana soi chuak me ni somle panga khan central YMF wai tu tenen anin komna he thu hi chief minister chuana soya Mizoram aru hlo dong na lama malatu state level core committee po arang lama ko tha ati thuwa soibo central YMF wai tu ta chuan India khwale tui chavina ane Aadhaar card ID card le birth certificate te ramdang mi ten an nei to le nei tum anom chungchanga film khur turin thuron an pe a chief minister chuan prime minister le union home minister te hna arop angin Myanmar atanga ronral tan te chinchiana turbik biometric enrollment portal aun to thule ataka kalpui thuai ani don thu all India radio news chuan ta langani India sarkar lai pui chuan Myanmar atanga ratan ron lut te chin chiana turbik biometric lak tur ati chian chungchanga MNF sarkar lai khan chief minister Puzoram thanga chuan alo nial to a pulal du oma kai hruai ZPM sarkar nu hian biometric lak tur chungchanga ma an lak chungzom thu hriatania chief minister pulal du oma hian Myanmar atanga ratan te Myanmar athon kira tumlo thuwa soi nuwa biometric lak chungchang hi India sarkar lai puya athe lu to thu hriatani bok chuwangin Myanmar atanga raltan ron lut te sinchiana turbik biometric enrollment portal aum to thule ataka kalpui thuai ani don thu hi hriatania Mizoram Home Ministry atanga hriat danin Mizoram a hian Myanmar atanga raltan mi sing thum sangli chuang anom thu an tar langani state councillor Dong San Suu Kyi chu a om nan son le ti thu thang a om le meka heti lai hian me ni som pathum khan a ukil ten chorkar tina an tlo hun bia bungrua te an pek thu ukil hnai vai le a che velami ten RFA media an sila Dong San Suu Kyi hi a hrisel na a tha tin soi thin ma se jail thu nei tu ten khoi hmuna nge an da an soi lova Dong San Suu Kyi a om na tangin an son chuak le ti thu hi RFA media in nem he na ala nei lova NUG sarkara an thupuang tu unibon lat point anem nget theilawani thudik ani lawang military council tan boruak athat lo lai hian state councillor Dong San Suu Kyi hi an son kwal thu thang an vor chuak thina tuna po hian engwangin nge hetiang thu hian vor chuale he thu chungchanga military council thupuang tu general Zomin Tun RFA media in phone mangan biak na chan na aum lova Dong San Suu Kyi omna hi military council tan an soidu lo angin jail thu nei tu te point soidu lovin an khung meka Cambodia prime minister Louis Han Sen Khan Mei ni Sari Khan thu nei na chel mek military council leader general Min Aung Hlaing online manga anin biak na Dong San Suu Kyi biak phalna adil thu hriatania ma sem mei ni riata khan ram boruak athat lo wanga an rem ti lo thu an tar langani Chin State Kanpalet Township ong kho che velara tan ni somli vel chu military council sipai ten an zon nuwa me ni somle pali khan ram roya an man thu kho chunga mi ten an soya an man hlim hian mei chia som ni pasari le mi pa som pakhat tan nia ong khuwa tanga ke kalna kong mel ni vela hlaram roya an man ringota an man chan hriat ani lo tin Kanpalet khua ming hriat lo mi pakhat chuan a soi April thachung po khan military council sipai ten ong khua an boma wangin Chennai le school la chenwala a chevel khua a mi pui tan chia mi jahni chuang te hi voin thleng hian an la omngam lovani ram hnoya mi pui tlang khom te hi me ni som le pali khan military council tan an mana wangin me ni som le panga po khan khodanga an la tan chhejui zelani April thachon nu vel khan Chin ni nong ten Chin State Kanpalet Township chen duin khwa an lak saka wangin military council sipai ten an tan chiat na lama heti hian an man ringot ani tin tual chung mi ten an soya Chin State Military Council Secretary U Ong Choi chu RFA media ten an phone na engtin ma chang lo ani
Sakang region Kalemiao Northwest Pitota Khobul mai chu military council ten drone mga anbom na PDF kalai sipai pakhat taborala me ni somle panga changnu chundar som panhi khan military council sipai ten drone mga anbom na PDF kalai battalion 6 SR6 nile palimi nangjagin ginpi aborala ni tin drone mangin anbom thina kanin be point drone le ral thuam lian an mang thina kan hnung tol son thin tin mi pui sipai pakhat chuan a soi kalai miao northwest sa thakhat chuang anin be to na mi pui sipai pali an boral to a military council sipai thi le hiam anom nual ti hriatani bokani Chinstead Kanpalet Township Chetue Khwa Thali chung an beina J1 Lieutenant Commandar le Military Commandar talin sipai som pathum man thi ti CDF Kanpalet Brigade Command Salai Tungling thang chuan a soi kan beina nun thap le sumtam taksengin kan beya na kan hlena ni tin Salai Tunling thang chuan a soi Chin Magui ram ri Chetue Khwa hi kum sang ni som ni pathum December ni som ni pan ya tangin thali chung an be nuwa kum sang ni som ni pali April ni som ni pakwa khan an lak saka Chetue Khwa an be tran tir December ni som ni pan hi khan jiwana an ho tu Salai phiu thang aborala December ni som ni le pakwa a anin be na sipai pathum man thia Lieutenant Commandar le Military Commandar telin sipai som pathum man thi thu Brigade Command chuan an soyani Chetue Khwa operation an nei na hian PDF CDF rang rual ten an beirona kumsang ni som ni pali march ni saria chini nong tia ming thak ten AAULA te kai hruai na in PDF YDF GZA PDF rang rual tenen an lak sak thu riatani Chetue Khwa an lak na hian ral thuam le in sen so chiat noi sang khat vel rul an ngai thu CDF kan palet te hne na tanga riatani heng an sen so zong zong hi mi pui hne na tanga an be sei let thu CDF kan palet te chuan an thu chua an ta lang me ni som pathum hi CDF kan palet revolution te kum thum an tin na ni ya hemi chung hian sipai som hi pariat an boral to ani kum thum chung hian voice an hi chuang an in ka pa ni nong tang rual pol tenen military council camp pakhat an lak sakani kum thum chung kan in be na min pui tu sipai tele mi pui chunga kan loma atop khenga be turini thok khowang utin Brigade Command Salai Tunlin thang chuan a soi CDF kan palet hi kumsang ni som ni pakhat April ni nga khan din nin Military Council ten ma chon hala kumsang ni som ni pakhat May ni som pathum hi CDF kan palet revolution ni ata na ruatani Chinstead Chimlam Paletua Township Arakan Army ten sipai tang lui turam ming an la ka wangin sipai tang du lo chin thalai rual ten ni tin kho chung an chua san zel Military Council te thian faya Paletua Township thunun mek te hian khopui chunga kumsom pariata tanga kumsom li in kar thalai rual te sipai tan lui tira training turin thupe kan chuati Paletua ami pakhat chuan a soya tunlai hian ten kalachong lama sipai tang turin mingli san lameka mi pui sipai atan training turani tin an soi tin Paletua a ming puanzar lo mi pakhat chuan a soi April tha changhu vel khan Paletua Township kalatan tuipui chuan chungkhwa a thalai mi somli chuang te chu India le Myanmar ram ri Mizoram an tlan chiat thu riatania yangun lama po an tlan chiat nual thu riatani bok tuna chuan Military Council te anom to lova ten an thunun veka wangin thalai rual sipai tang lui turin ming an lame kani tin khumia mi pakhat chuan a soyani te hi Paletua khopui miza khwa an lain kut meka mei thachung hian sipai training tur an ruam man mek thu tual chung mi ten an soya hemi chung changa khonum thang media ten te an be pop thailova nem nge nairo ala om lovani Paletua pastor pakhat chuan tunari chuan kan din huna thalo hle thunei tu te pon engma an tingam lo thalai rual an tlan chuak nuala tlan chuana sum nei lo kum upa te chau anom to tin a soi te hian 1027 operation tenen kumsang ni som ni pathum November ni som pathum khan Paletua khopuyan beitana kumin sang ni som ni pali
January ni som pali khanan lak sak theya ten paletwa an thunun nu hian khochunga phalna le kha nei te chau lu chua an phalani heng ba ka hian ten paletwa township Mizakwa Bangladesh atanga Rakhine mi ron lut te omna in tur atan hian khokhata mau pumsang khat theu sa turin thupek an chua bokani hetianga military council te an tlom chhotan chautia te an mi pui te chunga an chevele tamai hi amak lemaya Myanmar po hi chibil in la khan du pol te wang hian military council sipai te hi ne ma se an la buai chhodon chau ni te poina langani Chinstead min dat khopui Kalaya 274 battalion 10 Maini som pathum chhnudar khat khan namta khua rual ban lo mi pakhat an ka phlum leta an ka hlum ruang himin dat khopui in zaina ruma anda a he chiat na thleng chungchang hi military council te chuan thup an tum ti hriatani rual ban lo an ka phlum ringot chu alai na tom khop mai tuna pok min dat khopui chunga military council sipai te ru kin an duty a ni chua na lampo ral thuam lianin an bom thu hriatani tin min dat khuami pakhat chuan zalen media khilani Meneria ta po khan ma pungte siam tur nu pahni Kalaya 274 tenan mana pakhat an chua towa nu pakhat zok hi an la hreng ani goi region so township toma khua chume ni som palik chonhudar thumvel khan military council ten jet fighter in an bom le a no pangle thalai telin mi pasari an thi ani me ni som pali chonhudar thumvel khan military council ten engma in ka boina omlovin toma khuan bom ringota chennai in soma chevekti yo alin tan chuana talang bom puak awangin kumngami nau pang pahni mei chepali telin mi pasari in nunnan chana mi pakwa an hiamani tuntruma so khopui an bom na hi kar khat chunga tum ni na ni to a mei ni kwa jingdar som pakhata po khan so township achi pan palun khwa temple an bom awangin mi som parukan borala mi som ni panga an hiam bokani revolution pol te kum thum chung an beina kan paleta mi pui sing chuangin anin le lowan tlan chiat san to ani Chinstead ma lam Tonjang township lungtak khua po military council ten an bom awangin sa kho intelin chenna in pasari achiat baka khopanga atwal chung mi pui sang chuang an tlan chiani me ni som pakhat zandar ko vela military council ten Tonjang township lungtak khua hi thona in voini an boma biakin pahni le chenna in panga achiati chin human rights pola thupwang tu salai mangthre lian chuan a soi thona in voini an boma kho chung mi puite an tlan chiat nual awangin thi le hliam anom lo lungtak khobulami te po an tlan chenual tin salai mangthre lian chuan a soi tonjang khopuya CNA huai hot chin mi pui sipai te le ZRAEC te anin be thu hiat ani lain military council te hian thona in an bom vele ani Tonjang township khothen khat le lungtak khwa anin be thu hiat ani ya ZRA tenge military council tenge hriat ani lowa thona an bom awangin military council ten ni kan ring tin salai mang thelian chuan a soi tundin hmuna hian lungtak khwa le a chevel khopanga a mi pui sang chuang chun tan cheto ani military council ten Tonjang khopuya lu chuana an khar vek boka mei thachma vela po khan in ka buaina wangin Tonjang khopui police station bula mi pui te chu an tlan chenual to a Tonjang township a hian military council telin ZRAEC PDF Zoland CDF Tonjang le PDF Thado Defence Force ralthuam keng pol te an chemek ti hriat ani bokani CMS Holidays hi kumsang ni somparu kadin government approved tour operator kania tourism department in award asiam to tumhnia best tour operator sangni somni pathuma loman pakhatna kumsang ni somni pahnia loman pahni na dongtu kani Sokar department group le mimal tour voitam takano siam sakto group mimal le chungko azin du tetan tour package kan siam sak theiringa passport le visa apply flights book te kan ti theibok EMI manga jin du tan kan ti sak theiboke min lopan vero le CMS Holidays Sikul Puikon phone number 9436353101 879463147 website www.cmsholidays.com Russia President Vladimir Putin chuan hunrei takalo thopui to Sergei Shoigu chu a defense minister atangina ban vele ta kumsom rukle pariata upani ve to Shoigu hian kumsang ni som pani atang khan
Defense Minister na hi chel toa tuna ero Russia Security Council Secretary ni na a chel don thungani Russian Parliament aparcham barin paper ati chua chuan Shoigu chu Deputy Prime Minister Andriy Bilosovan atha kang atia Kremlin chuan Defense Ministry chuan thilthar amamo ti na soya Russian government paper ti chua chuan Putinan Security Council thil ti thei tak Secretary ni na chu Shoigu chuan Nikolai Patrushev thakin changse adu tia talan ania Patrushev post thar turero Soilan ani ri lo thung Shoigu hi President Putin anena in him hai tak nin tumtam tak sanghamana kal dun thinan nia military background nei mi lovin defense portfolio po chantia nin atira phechuan Russia military thunei tu sangte an lungoi chia lawani kha civil engineer nin Shoigu hi kumsang khajakwa somko chokhan emergency and disaster relief rep ani atanga ming char chawania defense minister ani na ero kumni kalta Russia in Ukraine arun nuwa chetlak ngai na vak a phelo tia soisela ni thung kumsang ni somni pathum khan Shoigu chu vantlang hriata Wagner mercenary chief Evgeny Prigozhin dan Russia in Indona kalpui dan chungchanga anin chang buai hlea Prigozhin chuan Shoigu chu na takina soisela na te chu a viral na sa hlea a se Prigozhin chu St Petersburg atanga Moscow pana August sang ni somni pathuma tho lain a tho na che chualin a thizuya Kremlin chuan engma in nam hnoi na nei lo anti thungani kha Defense Minister atanga Shoigu lakson chuan President Putin a chuan Russian economy chu indona kai hnoi lam hoizonga thunzom atum nin ngayani antia Kremlin press spokesman Dmitry Peskov chuan Defense Minister atana civilian ruatani chuan innovation lama malak tumna pholang te na soya Russia chu kumsang khajakwa somriat lai hol vela Soviet Union din mun anga let to in khang hun lai khan GDP tamper te chu military atan da ani atipoka military expenditure te chu Russia economy pumne na in suizom thazoka siamanga yani te na soiboka innovation lama in honga piang chu indona tuala chakzok zelan niang ti na soibok Russia expert te chuan Shoigu lakson ani na chanchu thilmak ani lowantia hunrei takata to ama thak du na soi aum to antiboka abik takin Ukraine Russia campaign chuan nung to na satak amu zelawang antiboka Defense Minister atana economist na chuan Kremlin ngai poimo athak don tin BBC Russia editor Steve Rosenberg chuan soya Russian economy chu war footing a kalmekin indona ta na Defense Ministry chuan fan anei angai ani tiboka independent Russian website the bell chuan sarkar official thusai sai chongin Bilosov chu Russian himdu hotline defender Russia chu mel maten an hualvel ti ngai dan nei tu ani atia President Putin ang bokin Russian Orthodox Church nena inhim mai takania President Putin ang boka martial art tuipui ani boka athat lain karate le Russian combat sport sambo te khel thina ni bok Deputy Prime Minister ani ma poin Putina thachang dol tu nia kumtam thokto ania Economic Development Minister po ani to ani kumsang hi sompalia Crimea run ani po khan President Putin economy encourage member Crimea run remti omchun tia sai ani boka karkalta thole ni khan Putin achu Russian President thanna neya vote za somriat le pasari amu nuwa atum ngana tan President tan laklu ani le ta me sang nia tang khan Russia alakai huai ta chara President Vladimir Putin cabinet member veteran zinga adin mun ngai lua omchun chu Foreign Minister Sergei Lavrov chau aum to bokani Russia a cabinet table le a chevela thuthin chu tu po ni se thutuk na siam tu chu mi pakhat chau nin chu President Putin ani modan Russia political system chu Putin ale a chevel vekina khata sarkara thunei na sang changtur le thau thak tura po Putina thutuk na vek kani mai chuwang chuan Russian sarkarin thunei tu sang te asik soi thin chu
zenei lo ani hau lo poimo na thuk tak nei thin zo kani tuna po defense ministry atangin Sergei Shoigu chu lak chhu ania Russia chuan cabinet reshuffle chu thil thleng zen lo ani thunga Russia veteran foreign minister Sergei Lavrov chuan anangai kumsom ni achel to a Sergei Shoigu point defense minister kumsong pani achel bok heti chung hian UK ram angte chuan defense secretary paruk an nei mana Shoigu chu president Putin elini in nim nai sanghamante sapelte a kaldun reng an nia ma se chumia wang chuan inna ichan don lo tina ni lo Sergei Shoigu chu technocrat economist Andriy Bilosov chuan defense minister atan athak ta a chu wang chuan Shoigu chu chuang liam anita tina ni lawa Russian Security Council head ani zui don thowa hena chel mek tu Nikolai Petrushev eng na nge pek ani don hriat ani lo eng wangin nge Putin a chuan alakarin ombur defense ministry atanga lak chua eng wangin nge economy sin athak chu chuan Vladimir Putin danglam na ta langem Sergei Shoigu sira hnol tumna tin ama dewa tangkhan khwal thu thang a dai to a chan berpo a deputy Timur Ivanov chu erok thu boya manani wangani defense minister atana economist mandai maipo Ukraine indona kalmeka Russia chuan sumtam tak defense atan amang mekani GDP atanga za apasari loi defense atan man mek nia soinin chuti line Russian economy chuan yamlam apan sel boxi ani chuwang tak chuan defense minister finance thiam economic planning thiam le sumte daizai le zenei amang thiam le eruk na laka filim chumamo ani tia soyania chu tak chu Vladimir Putin chuan ahla haulo kumsang hi somni pani khachuan Ukraine indona Russia anung to lai point Putin chuan Shoigu chu atan thlata kumsang hi somni pathuma po Shoigu chu Wagner mercenary chief thito Evgeny Prigozhin tana wantlang hriata in bakkai na neya Shoigu chu Prigozhinan eruk na kalpuina sa tia bantir tura angiat lai point Putin chuan Shoigu chu atan thlat bok tuna Kremlin chuan indona tual zola masona nei mek lain a defense minister chu aban le loi siani hei hian thil pakhat entira nei antia chu Vladimir Putin chuan pressure san line chetalangai lo anti ahun atia thutluk na asiam mai anti bok ma se thil tam tak line lai lang tur om thunga Sergei Shoigu malam hun zel turenge niang Security Council lakai hruai tur chu power base turu taka asia mange a post chel thar thilti theina chuna satakati hiam turzo Security Council head athak tak Nikolai Patrushev tan enge ruah manani hunrai tak chu Patrushev chu Russia a thilti theiber polangai niin a influence turu tak ala nei zui theyangem defense minister tharwat ani taka chuan Russia chuan Valery Gerasimov thakin chief of the general staff thar anayangem ti te chu khothang ram tena inrin siak le uluk taka an thlir me kani Israel le Hamas indona lampang ngai thak chun zom te ang Palestinian te chuan ni lai ni khan tuna Israel atanga no chua run pui an to kumsom sari le paruk na chu mangin tun thlengin harsatna an la tok zui zela he no chua run pui hi Palestinian te chuan nakba tin chu chiat narap thak tin anin Palestinian nuai sari chuang te chu kumsa ka jakwa somli pariat Arab le Israel indolain le Israel ramdin ani nuwa an chen na ina tanga chuatirin an omani indozo nuwa Israel chuan an rama an let le aphal talowa aphal lo chan chu an ram chunga Palestinian majority anom don wangani chu wang chuan Palestinian te chu permanent refugee community ni tain mi makta duai ruk chuang te chu Lebanon, Syria, Jordan le Israel of Mek, West Bank te slum ang mai urban refugee kema anom khom tani Israel in Palestinian te anom na a an let le aphal lo burchu tun thlenga boina bulpui chulan irangin kumsom panga kalta in biakna nei po kalpui mu mal thei lovin na omzui ta zelani tun hnaya Israel chuan nasa zo ka beina kalpui meka Palestinian te chuan kalna tur tam tak po an nei to lova anom khom na ta na Israelin mun abuat saya po
an tot lutuk to boka kumsang kha zakwa somli pariata thil khleng angkha a thleng le mek anga ngai ani boka kumsom riat le pakhata upa Mustafa al Gazara chuan kumngami lekanin Central Israel atangin tuna Rafa khopuya hian tan siatir an ni thuwa soya tuna chuan tunai du toin kumsang kha zakwa somli pariata in tuna andin munchu a chezo tibokin kumsang kha zakwa somli pariat kha chuan kan chen na let le thei kan be seya tuna chuan dam kho chua chau kan be sei tin na soi Israel chuan aram ri akhar phui vek to a Egypt chuan Palestinian tlem te chawin an ram an lua phal bokin a chan chu nakin zela refugee anga lutuk alawani khowe ram te chuan Gaza tanga Palestinian tam tak nor chua chu an du lo hle a heti lai hian Israel sarkara far right member te chuan Palestinian te chu an du thuwa pem angin an soitlat thunga Gaza Palestinian na cham bang te point an chen nei na let le ngai na aum to lo an ti boka Israelin ti chiat anga ema wangin tundin huna chuan chen na tlak ani lo an ti boka UN chuan Gaza chen na inte din thale vek tur chuan kumsang ni somli thleng kun mamo ani ang ati bokani Gaza indona ti top lailok ani theina na in ka hai puang tura in biak na dai chu Israel sipaiten Rafa khwa an bele na chuan ati bahla nin Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani chuan a soya Gaza Strip mun ranga tun nai hian in be na thar thole ania Palestinian tam tak Gaza atanga son chua bel an ngai pha ani Gaza chimlam Rafa baka Northern Gaza le Central Gaza ate in be na hi thleng le a US chuan Israel chu in ka hai puang turina du ti voi tam tak hril ba se omzia nei ri lova US National Security Advisor Jack Sullivan chuan Israel chu nakin hun ngai tua fing taka thutluk na siam tura du thuwa soya tuna indona anti top lowani chuan nakin huna helpol boy puin an hun le tha an la seng don ni na soya henga wang hian Israel chuan in ka hai puangin indona wanga thil ti chiat te thom that lama an ngai tu na seng to jok se ti ani Israel chuan bomle sipai chakna mangin Rafa mai baka malama Jabalia refugee camp le Gaza laili laya Nisuret camp te chu abeya darkar som hi le pali chungin nunna chan somriat pahni anom bel niin Palestinian Health Ministry chuan ata langani tun naya in beina chuaki US Egypt le Qatar kai hruai remna zonga in biak na chuan atuar le a Qatar Prime Minister chuan thilom dan chu thalo zong ina in hera in biak na chuan omzia om lo kuna thleng tre pani tia Rafa thil thenga wang hian in biak na chu a hlo cham mai a hlo om ni na soi Israelin Rafa alu lo nana mala tura South Africa in International Court of Justice ICJ a angen na chu ICJ in voin le nak tu khian angai tu adona South Africa hian ICJ chu Israelin Rafa a malak na ti top tier turin ang enani ICJ hian voin hian South Africa lawyer te hne na tangin thu soi an ngai kha anga nak tu ka Israel chan na angai kha vele thungang South Africa hian ICJ hne na hian tun khatir khan petition the lutin Israel chu Rafa atanga anin tu do nan le sipai chakna manga abe thin na ti top tier turin ICJ chu angen ani heba ka hian Gaza a chomdol na laklu ani theina na mala tura thupek siam turin ICJ chu angen bok South Africa ngen nang hian ICJ hian Israel laka thupek chu ma se a thupek ken ko turin ti thei anei tlem hle thunga hei hi Russia hne na Ukraine run to lo tura thupek a chu nuwa Russia in ICJ thupek ngai poimo lova tun thlenga Ukraine arun luizel chuan ati chiang hle a thupek zom lo ma se ICJ chuan ti thei anei tlem zia ti lang tu ani thunga ni